me whakawhānui I ngā kōrero mōhio ki te hunga, me pēhea te Pōti, hea te Rā Pōti, ko wai ngā tāngata. Kei te whakatata mai te Rā Pōti, engari kaore anō te katoa kia whiwhi ngā kōrero e tika ana kia maia ki te Pōti. No, there's not enough information that keeps Māori specifically informed. I'm privileged in that I've just sort of understand the system through what I've studied and the work that I've done. Mena ka mōhio, engari mena kāre mōhio. Nō tēnei tau me huri rārangi ngā kai Pōti e hiahia ana ki te whakawhiti I mua I te ono o here tirikoka. E aro ana a Kiwikiwi Hawes, kia whai wāhi ngā rangatahi o Ōtautahi o tira ngā rangatahi takatāpui Māori ki te Pōti. Recently, I actually had a workshop with Mana Tipua, the organisation here local to Ōtautahi for rangatahi takatāpui. When I just started at the general role or the Māori role, they're like, what is the difference? We don't know. Like, okay, I'm here to tell you. It really comes down to young people being fundamentally disenfranchised by a system that doesn't serve them and doesn't really have space for them. I te kōwhiringa Pōti o te taurua mano e rua tekau mā toru, he rima pai heniti te heke o te hunga Māori e tekau mā warutau ki te rua tekau mā whātau te pakeke ki te whakataurite ki te hunga kaore he Māori. E ai kia Ashwini Razesh, me whakaako te raraupi ki ngā kura kia mōhio ai ngā tamariki ki ngā tikanga Pōti. There's also just a lot around empowering and allowing young people to enrol that should be worked on, and civics education is the foundation of that. Young people deserve to know what's going on and they deserve to be brought up into that from when they're children and from when they're in schools, because it's a big part of our lives. E ai ki te kaitia ki take kōwhiri, I tēnei tau me uru koe ki te rarangi Pōti I mua I te rua tekau mā ono o ke topa. Ka tū te rā kōwhiringa Pōti hei te whitu o Noema. Nā tēnei kōrero I hoki ngā mahara o ngā kainoho o Ōtautahi ki o rātou wheako Pōti, ka anga whakamua rātou ki te pōtitanga o tēnei tau. Not as easy or as accessible to vote when you're overseas, but you can do it. But you could go and do it via the mail over there. And I know that the overseas votes are fairly substantial and can change the proportions a little bit. Usually gone with my whānau. Quite often the school just up the road from the family home is one of the places you vote. So we usually rock up together. But this year might be a little bit different. I'll go with my partner. Kainoho puku, kai a koe te tikanga o te Pōti. Nā reira, whakamahi ai tō Pōti. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te taka.